Dobrodošli u Finansijske novosti. Pogledajmo kako se danas trgovalo na domaćim berzama. Povodom Svjetskog dana štednje, direktor Raiffeisen banke Michael Miller je u glavnoj filijali u Tuzli primio mališane iz ovog grada, upoznao ih s prednostima štednje i uručio im poklone. Nakon toga upriličeno je i svečano otvaranje Rafa Žirafa igrališta, čiju su izgradnju finansirali Raiffeisen banka i Western Union. Mi hoćemo da naša maskota za djeca i za dječju štednju bude uvijek prisutna i kad se djeca igraju na igralištu. Ovo je jedan, ja bih rekao, čak i niz već tih igrališta koje mi doniramo u široj Bosni i Hercegovini. Već smo 2 donirali u Sarajevu, jedan u pripremi u Bihaću, u Zenici i jako nam drago da možemo sad i veseliti djeca Tuzli. Imamo igrališta, sličnih igrališta dosta, ali baš na ovom prostoru nam je ovo bilo potrebno i to je poklon djeci Tuzle i Tuzli veoma vrijedan, na pravom mjestu gdje je najpotrebniji. I ja sam ovdje pred građanima, a u ime građana, pa i svojih najmlađih građana, sugrađana, izrazio zahvalnost Raiffeisen banci na ovoj donaciji. Ovom donacijom nastavlja se tradicija izgradnje i postavke Rafa Žirafa igrališta, povodom Svjetskog dana štednje, započeta još prije 3 godine.